učenici 8. razreda. Pozdravljam, drage đake. Ja vama da predstavim kustosa Istorijskog muzeja iz Beograda, Nebojšu Damjanovića. Kad vi budete spremni, znači mi smo spremni ovdje da čujemo vaše izlaženje vezano za muzej i vezano za postav po Prvom svetskom ratu. A ja ovdje imam i pripremljene fotografije koje ste nam poslali, pa ćete mi vi samo reći koje od njih da ja podignem. Bravo. Evo da si još jedno da vas pozdravim i onda pošto nemamo previše vremena, da pođem sa to malo reći o Prvom svetskom ratu, što je naša tema, što je velika tema i naše zemlje i Evrope, sada 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, a Srbija je Srbija, tako, ono što nas zanima, prvo kratko to, onda vi pitate nešto, za ne, a onda ćemo posle govoriti o poslu Kustrosa Zealca. Dakle, ovako, pre 100 godina, to posebno đaci izgleda jako mnogo, znate, jer 100 godina u stvari nije tako premnogo, kako vama može ličiti, izbio je taj veliki rat u Evropi, koja je dugo od Napoleonovih vremena, 100 godina bila bez velikih ratova. Samo možeš da priđeš ovdje, izvoli. Možeš da priđeš u samo da priđeš. Moraš glasiti. Ako možete nešto opširnije o Topličkom ustanku 1916. Hvala. To je lepo pitanje, logično, s obzirom da iz Niša dolazi, dakle, okupirana Srbija, neko smo kraja 1915. godine, okupirana Srbija i sada bilo je otpora, naravno, pojavili se takozvane krvnike ili četnici, kako god, to je stara tradicija u Srbiji i oni se protiv okupatora. Srbija je podijeljena na austro-ugarski i na bugarski deo. Istočni deo do Morave, onda tamo preko Kopaonika do Kosova, uključujući i Kosovo i veći deo Metohije, to je pripalo u Bugarskoj, kao i Makedonija. Dakle, izbio je krajem 1916. i naročito početkom 1917. taj veliki ustanak sa centrom u Toplici. I to su mi znate, prepoznate vojskovođa, četovođe, Kosta Vojvodić, i Kosta Pečanac, koji je doleteo na Beogradu sa Sovjeta. Srpska vrhovna komanda nije želela taj ustanak, da ne bi narod stradao. Međutim, Bugari su, pošto oni nisu priznavali Srbe, od njima su svuda živeli samo Bugari, oni su htjeli srpske mladiće da mobilišu kao bugarske vojnike. I to je bio osnovni uslov da se Srbi pobune. Tako masovno, Kosta Vojvodić je bio predvodnik tog borbenog krila, a Kosta Pečanac je praktično sledeći srpske vrhovne komande sa Solunskog fronta, on je savjetovao uzdržanost. Da ne bi narod stradao, Buda je dobila velike razmjere, bilo je velikih bitaka sukoba sa bugarskom pre svega, pa donekle i sa austro-ugarskim jedinicama. Međutim, Bugari su onda i Austro-Ugari, pre svega bugarska vojska, velikom žestinom ugužila taj ustanak sa strašnim posledicama. Eto, to je ta slava, ali uz velike i negativne posledice za srpski narod, tako da je to veliko pitanje. Možemo pa reći da je Kosta Pečanac i srpska vrhovna komanda, neko da nije naše vojvode. Oni su u stvari srpskom narodu savjetovali ono kako je postupala vlada u Motoru i Draža Mihajlović u Drugom svjetskom ratu. Čekati dok ne dođe glavna vojska sa Solunskog fronta, a onda se pobuniti. Međutim, većina Srba na tom području i sa svojim četovođom Kostom Vojvodićem izabrala je hrabrost i slavu. Znači, pobuniti se masom, pobuniti se odmah, ne čekati srpsku vojsku i savezničku sa Solunskog fronta, slava delo, ali užasne posledice. Hiljade mrtvi, sela spavljena, znate, to se može reći, a to je strašno kada čovjek ove naše. Eto, ovo je naš hvala, teško da bi. Ovako, kako
ali prema prirodi muzeja, zar ne? I pusto se postaje tako što se završi posle srednje škole, odgovarajući fakultet. To je kod nas ponajčešće na filozofskom fakultetu, zar ne? Završi se neka od tih grupa, pa se onda popuniše i tako postaje kustos. Šta je postao kustosa? Pa je imao pitanje sadrži kako doći do predmeta. Sakupljali su ljudi predmete u prošlim decenijama, vekovima, zar ne, što se tiče Prvog svjetskog rata, pa je u ovih 100 godina, znači između 2 rata i posle rata, kako se do toga dolazilo? Na vrlo različite načine. I inače, znate, nama recimo u muzej dođu ljudi, pa nešto donesu, pa neko pokloni, neko ponudi na otkup, pa mi procenimo da je to valjano, znači ne samo jedan čovek, predloži nadležni kustos, onda naš savjet ili kako je naša komisija, u stvari kako se službeno zove, ona to procenjuje, pa onda mi tražimo naravno sredstva, jer smo mi za državna ustanova, republička, pa nam onda dodele ta sredstva, mi otkupimo ako je riječ o otkupu, ili ako je nešto vredno, onda to prosto smestimo uz nadležnu zbirku, sve razne zbirke zastava, karti, odlikovanja, zbirka uniformi, znači to je pominje zbirke važne koje postoje u Istorijskom muzeju Srbije. Preskočit ću neku, ali zbirka likovne umetnosti, recimo velika zbirka fotografija, znate. Tako da i na temu Prvog svjetskog rata, a i bilo čega drugo, recimo mi se bavimo istorijom Srba, oseljenja na Balkan, do danas, znači i srednji vek, i vremena strane vlasti i tako. Nama najviše otkupa za unoviju istoriju, jer kod nema toga mnogo, nemojte misliti, nema toga mnogo, ali eto, tako i drugi muzeji rade na sličan način. Eto, izvolite, ako nešto još neko hoće ne. Kako se ovdje zanimaju samo? Vidiš najbolje? Kako se postoje škole, potiče? Dobar dan. Kako ste posle koje ste završili škole? Nisam čuo, da? Kako ste posle kustos koje ste škole završili? Koje sam ja škole završio? Da. Pa nije bio svako vrema. Znači, posle osmogodišnje škole, ja sam završio srednju mašinsko-tehničku. Tako se dešavalo, neki porodnički razlozi i tako. A onda, ali sam uvek volio istoriju. I sa diplomom mašinskog tehničara, ja sam, pokušavao, želeo da se upišem na filozofski fakultet, polagao sam, pošto nisam bio završio gimnaziju, onda sam polagao jedan malo komplikovan, takozvani diferencijalni ispit. Položio ga primjer i bio sam prosto uspešan student. Glavno 9 i 10 da se ne hvalim, ali ne zato što sam mnogo pametan, da ne hvalim sebe, nego sam voleo istoriju. Jako, i posle, kad sam završio istoriju, služio vojsku, kad se služio vojska, onda sam se javio na konkurs i bio sam primjer 1982. od 32 godine radim u muzeju. To je moja priča. Nisam dobro čuo. Pa nisu isti dani. Naravno, nisu isti. Dođe se naravno u kancelariju, jel tako? Pa sam prvo kustos toga samo da čitam. Da bi mogao da krati stvari, da zna da sve to imamo izložbe neke. Često ti projekti u pitanju, neke izložbe se stvaraju i čovjek kustos se celog tima, pa onda čita ono što mu može pomoći da bi napisao neke komentare, to zovemo legende, često prateće uvodne, ono što se ispod neke fotografije, slike i tako, za ne fotografije predmete ili tako već, zavisno o čemu se radi. Ne možete li to tek tako, što bi rekli, iz glave. Znači, čovjek mora da prati literaturu stručnu, najširu, čovjek mora biti posao kada reći o iskoriju. Tu mora se imati jedno šire obrazovanje. Znači, čita se, dalje ide se ponekada, da se to neko nazove, da li ste došli vi u Beogradu, recimo jesmo ovdje u centru, hajde na Žukanicu ili
u svemu i ne znam gde, ja bih htjela, zamislim ko to ljudi, pa sad nešto. I onda šta ja znam, ako je to nešto, recimo neko vajačko delo, ja onda pozovem moju koleginicu koja je istoričar umetnosti, onda odemo zajedno, recimo, onda ona tu presvere, da kaže, njeno oko tu presudno, ona treba da presudi, da odluči da li je to vrijedno. A ide se ponekada na teren, da budem iskren, trebali bi više da budemo na terenu. Ali nema nas mnogo i ljudi očekuju da smo muzeju. Izvinite. Onda ima službi i to da zahtjeva da se duže bude u kancelariji. A u stvari, pusto bi trebao koliko u kancelariji, toliko daro da bude i kod kolega, da bude na kraju na mjestu da se vrše aukcije, da se izlažu neki predmeti, stalno postoji to tržište predmeta, da se bude neki stari rukopisi. Tako da, posao kustosa je zanimljiv, bez sumnje, ovako i dinamičan. To bi bilo kritika. Kako vam je radno vreme i da li ste zadovoljni platom? Da, pa radno vreme je ovako, ovih klasičnih 8 sati, to je negdje od pola 9 ujutru, a ono popodne i ono prilike, sračunajte koliko je to kad se... Onda ostajemo obično ovdje da smo do neke 4 sata, tako, obično oko 4, pola 5, tako. E sad, ima dana kada se ostane i duže, a kažem, opet ne treba samo kancelarijski posao, ne treba da tako shvatati. I drugo, kolika je plata, a nije mi tako ležao. Plata je negde u skladu sa, recimo, platama prosvetnih radnika. Ono koliko imaju vaši profesori u osmogodišnjim srednjim školama, od prilike tamo nešto je i kod nas. Mislim, 32 godine radim, ima puno kolega koji predaju koleginica također u školama. Naravno, ljudi bi željeli i trebalo bi da bude i više, ali mi svi znamo da naša zemlja nije u nekim sjajnim prilikama ekonomski, pa treba biti skroman. Za jedan život, ovako da kažem, naš prosječan, to bi bilo. Koliko ljudi dnevno posjeti Moskvu? Pa sada ovako, mi imamo konkretno Istorijski muzej Srbije, ima tu dobru poziciju u centru Beograda, na Pašićevom trgu, tako da sada su prilično zavisni od izložbe, ali promaću zaista dnevno ne samo desetine, nego i stotine ljudi, kada je neka izložba i 1000 ljudi, dođe u desetine i stotine, kada imamo izložbu. Inače, kao pa to je predstavljen zadnjih godina, imamo tu odličnu poziciju na Pašićevom trgu, imamo također malo, kako bi uslovno rečeno, izvešteniju lokaciju, a to je konak Kneza Miloša u Topčideru, što je objektivni fakt ovako u celini uzet, međutim nije da sasvim jednostavno do njega doći, pa je tu manja poseta za ne,